nešto nervozniji for love, ali stavio je poprilično dobro. I da vidimo ko će na čelo Mountain Dancer. Mountain Dancer, Centurion, son of Spartacus, Little Gold. Polja ovde Little Gold, iznosi se u krivini, trku vodi Mountain Dancer. Mountain Dancer, Centurion, svi ponovo Little Gold ide na treću poziciju, obilazi son of Spartacusa. Zatim je tu i Jenny for Love, iznutra Girmas, pa onda Katarina Savojska. Trku vodi Mountain Dancer, ali Little Gold izbija na lidersku poziciju, kod oko 1100 metara, Little Gold, druga pozicija Mountain Dancer, treća pozicija Centurion, četvrta Jenny for Love, peta pozicija Girmas, šesta pozicija Son of Spartacus. To je prva grupa. Drugu grupu predvodi Katarina Savojska, iza nje Sara Kay, Natural, iza nje Sara Kay, koju sada obilazi Katarina Savojska. Zatim Quick na začelju Desert, to je druga grupa. Idemo ponovo na prvu grupu. Mountain Dancer i dalje vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Jenny for Love. Mountain Dancer i dalje na liderskoj poziciji 500 metara do cilja. Girmas na drugom mestu, ali kao da nema gdje da prođe u ovom trenutku. Pokušat će možda iznutra Girmas, polja ne. Polja, Girmas iznutra Mountain Dancer. Ali je Petar Radojević od Mountain Dancera, idemo. Mountain Dancer, opa, druga pozicija za Girmasa, Mountain